بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لبتي أخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಜಮಾನುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಹಂಗುರಾಮತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಹಂಗುರಾಮತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಮ್ಮೆ ಉದಗು ದೋಸ್ವರೆಗ ಕುರೆವ್ವಿ ಎಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮಯಕಿ ತಬೂಕ್ ಹಂಗುರಾಮ ಏಯ್ ವರಂಗ್ ಹೂಣುಗದ ದುವಸ್ವರೆಗ ಅದಿ ವರಂ ಐಮ್ಮತಿ ದಾತಿ ಫಕೀರು ದುವಸ್ವರೆಗ್ಗ ಸಹಾಬಿ ಹುರಿಯ ಮುಳಿ ಮದೀನಾಗೆ ಮುಜುತಮವುಗ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡ ದಾತಿಕಂ ಒಯ್ ದುವಸ್ವರೆಗ್ಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಕುರವ್ವ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆಯ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ತಯ್ಯಾರು ವಡ್ಯಾಗೆನ್ನವ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಮದೀನಾಗ ಹುಲಿವರಿನ ಸಹಾಬೀನ ಅಮರು ಕುರವ್ವಾ ಫವನಿ ಎ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರವ್ವಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಉಳ್ವಾ ಕಮುಗೆ ಖಬರ್ ಮದೀನಾಯಿ ಬೇರುನು ಕುರೆವ್ವುಮ ಸಹಾಬೀಂಗೆ ತೆರೆ ಉರಿಹಾ ಬೇಕಲು ಹು ಎಗೊತಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸಿರ್ರು ಹಿಫೆಟ್ಟಿವೆ ದೆಮ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ತಿಬೇಫುಣೆಂಗೆ ವಡಾಗನ್ನವಾನಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಕಿಮಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಗುಫಾನ ಉಮರ್ ಗುಫಾನ್ ವೆಸ್ ವಾದ ಕುರೆವ್ವಿ ಹಂಗುರಾಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಗುಫಾನ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮೊಳಿ ಮುದಾ ಎಕ್ಕೊ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹಗೆನ್ನೆವ ತಿಮ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಮುರಿಹಾ ಮುದಲೆ ಮಿಹಿರಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಅಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ ಇಲಾಹು ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಟ್ಟಕ ಹಿಬ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫೇಹಿಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಎಹಿಂ ವಿದಾಳುವಿ ಹಾದಿ ಹಂಗುರಾಮ ಮಿ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಹೀಫುಳು ಕುರೆವ್ವಿ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಅಬೂಬಕರ್ ಫಾನ್ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಫುಳು ಹೋದ್ದೆವೇನೆ ಕಮ ಏ ಗೊತ್ತಂಗ ಹೀ ಕುರೆವ್ವಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಮ್ಮೆಗೆ ಸ್ವರ ಬ್ಯಾವರು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಗೆನ್ನೆವಿ ಎ ಮುದಾ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಎ ಮುದಾತ ನುವತೆ ಫ್ಯಾಸಾ ಫೋತಿತ ನಂಗವ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಎ ಫ್ಯಾಸಾ ಫೋತಿತ ಮಿ ಎಂಗತು ಅರೆಂಗತ ಬದಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಹಿದ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ حديث كرة وافوي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان غفان عثمان غفان كرة واي بس كم أقول كذي غفان ميجي فوقا قلّو منه الناني. إيه حديث كرة بي ಹಂಗುರಾಮ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಹುಕುಮ ವಡಾಗಿದ್ದೆ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಸಹಾಬಿ ನಾಯಕೀಗ ಸಿರ್ರು ಕುರೆವ್ವ ಅಮರು ಕುರೆವ್ವ ಫಾ ಗೊತ್ತ ಎಕಂ ಸಹಾಬಿ ತತ್ಬೀಗು ಕುರೆವ್ವಿ ಅಮಲ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕೊಮ್ಮೇಕಸ್ ವಕ್ಕಿ ಹಿಸಾಬಕ್ಕು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ಜೈಶ್ ಲಷ್ಕರು ತನಿಕೊ ಲಷ್ಕರುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬಯಕು ಮುನಾಫಿಕುಂಗೆ ಬಯಕು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸಹಾಬಿ ನನ್ನಿಸಬೇಕು ಮಿ ಬದು ಬಸ್ತಕ್ಕೆ ಬುಣ ಮುಂದಿಗೆ ಸಹಾಬಿನ ಬುರೆ ಬುರ ಹೇಳಿ ಸಹಾಬಿನ ಬುರೆ ಬಸ್ಬುಣು ಬಸ್ತಕುಗ ದೊಗು ಬಯಕು ನೆತೆ ಮಿಹೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮು ದಿಯೈ ಲಷ್ಕರುಗೆ ಫಹತು ಗತಿ ಬಯಕು ಮುನಾಫಿಗುಂತಕ್ಕೆ ಎವ ಗೊತ್ತು ಈಗ ತೆರೆಂಗ್ ಎಸ್ ಸಹಾಬಿ ಅಡಿ ವಡಾಗೆ ನೀವು ಸಹಾಬಿ ಬಿದಾಳುವನಿ එහෙන් නම් වෙස්ති මුනාෆිකෙක් තිබන් කලේක ෆාන්ති හබරු අල්ලාහ්ගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවනමෙ එහෙන් විදාළුවේ එකලේක ෆාන් වඩාගෙන ලෂ්කරුගේ කොරියා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියා
එවාහක බයන් කොද්දම වඩාගෙද්ද බිහිඳුග එකලේගේ ෆාන ෆෙනි වඩා ගති එංගෙ වඩා ඉෆ්ති එක ඒ හබර දෙවම් වඩාගෙන වි සහාබීගේ කුරිය අල්ලාහු වහී බස්බුළු බාවදෙන් බාෆවත ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون خليك فان إبامهم الناس سؤال كورف كفنا إبامهم بنانه تمن من داتورجة udasta daturuge huri udaguta lui kollu mattaka dakka awunu maja wahakeke evves halegga timanne men gastu koggen timanne men ekan ei hitugadin egota gabul koggen dekki wahakatake nune samasage gotuga maja kurmege gotuga sahabin nisbet kon islam din nisbet ko timanne men dekki wahakeke allah quran ga wahi korwani kike to لا تعتذروا تبامهم أذره شنا على شيء قد كفرتم بعد إيمانكم تبامهم إيمان ومفهوم كافر وجه لبيت يا أخو مي الله برسوله صلى الله عليه وسلم کے صحابي النبي قلت مي آية التفسير قاعس فواني مي آية بابل من سبب كم قاعس فوا السبب كي سبب تكتر السبب كي مدني من حادثة صحابي النسبة كو بعدو بس تكبون لويت يا أخو ميادو أرغون منجي مجتمع تكوغاوس إسلامي مجتمع تكوغاوس مفادا غوتكا كانت تكورة ويتان يبفين ابن عباس كي كاكو هي إبس إنسان النوم هي تمنى كي إبس إنسان كي ميهن مفادا بس تان أرغون من بنا أرو يبايبي أقول من كتيرين بايك إيكو تباهك دكارو باي أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابي نامدو کا أقول من کے هيتو کا أنن جه حساف كان حقيقة کا نون نتن أقول من کے مجھے تمام ویسے بفینے إهنا مس لبيت ياهم عثمان رضي الله عنه أبي كتير كلام فاني حديث كره بحديث بس فور أبو بكر فانا أبي كتير كلام حديث كره بحديث بس فور مهم بكي صحابي النبي كتير هذه جملة كمولكية القرآن کا إبكر النبي كتير النبي صلى الله عليه وسلم کے حديث بس فور تهوا صحابي النبي كتير دكوا فوري أيش فوري واحد كتير كبلا في كم جوانما أرغون من مسلمون کے حیثیت لبیت ياهم أرغون من جهتن إبكر النبي ترى کے صاف کو بابن چکاؤں نے بینگے والله ويكلي كفاني هنقولها ما جاي فاسها بتجينا تو غنينا تبادل كرة بمون كلي فان يفيدها بحديث كرة بس فلو مية دفعه هوجا عثمان رضي الله عنه كرة بإفبس كم كلي كفاني كجيل منه مي فدا ما تبي بستا أبو بكر رضي الله عنه بهيجو أدي إنون صحابي إنه بهيجو تمس كلي كفان حديث كرة بافلو تبي أفنى يقول ده كنا عشر المبشرين دنيا جا إبيكلون تيبا وليكم إبيكلون بمتي جا هنگوا تيبا وليكم إبيكلون نا بهيجو تون أي سورو جبهنت ورينكم الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دبافا بيكلون එහෙම එබේකලුන්නා බෙහෙගොතුන් එබේකලුන්නා නිස්බෙක්කො අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගා ජස්බාතුග ජෙහිගෙන් නම වෙස් එෆන් එබේකලුන්නා බදු බස්තකේ බුනා බයක අල්ගොන් මෙන් ජස්බාතුග ජෙහිගෙන් කමු ගවෙන්න මෙස් හොන් මෙන්ගේ හිතුගා ලෝබෙන් ෆෙගම කීවෙසේ ගෝයි එහෙම වි මලොබෙත් යහො අල්ගොන් මෙන් මි ෆුර්සතුග බලාලම් බේණු වනි අල්ගොන් මෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබිනා දෙතරේ ගලුන් මෙන් හිස්සාෆ් කො බේ බුමට්ටකා أقول من كون قد تكتب كورنجه هذا إقولتم إسلام دينه أهل السنة والجماعة أجيدا تيري هيمنة كمين أي لبيتي أخون إبه كلنا ده تيري أقول من هي صاف أقول من هي تو إبه كلنا ده تيري شكين أوجه كم جوانا ما بلانا بس كمين لبيتي أخون أقول من هي تو إسلام دينه تيري سوتي شك سوا كي أقول منا هميا إسلام دين جنا بيكل نكيي لبيتهم بلوا ميادو أول من مالي سرحدو هول مالها مالين كرنت ديا أول من درس تيار ومتكا أول أما مي كلاه نيما لافا وقتو كرنت ديا مدين أول من يطور قتندي هنمس أول كلية كان هدام بي مفهمتي
ಅವನು ಕೇವಂಗಳು ಫೊತೆಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಫೊತುಗ ಮೀ ವಾಹಕತೆಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಹು ಮೀದು ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ನ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಂಗ ಅಳಗುಣ ಲಿಗುಣ ಕಮ್ಗ ವೀನಮೆಸ್ ಎಬೇಕಲು ಹಾದ ಬೂರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಗ ಕುನ್ನೆ ಲಭ್ಯತೆ ಹು ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ನ ಹಮೆ ಮಿ ವಾಹಕತ ನಗುಲು ಕುರವ್ವಾ ಫೆವನಿ ದುನಿಯೇಗ ದಿರಿಯುಳುಗು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವಮಂ ಎಬ್ಬೇಕಲಕು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಗಾ ಬೆಹೆಟ್ಟೆ ಉಮಫ್ಫಾಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಗಾರಿಹು ಹದೀಸ್ತ ಇಲ್ಮು ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವ ದೆಬೇಕಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಸ್ಸವಾಗಿ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ದಿಹೆಂ ಬೇಕಲಕು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಸ್ಸವಾಗಿ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ದಾವಗುತುಗ ಎಹೆಂ ಬೇಕಲಕು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಗಾ ಮಡು ಕುರವ್ವನಿ ಕೀ ಕುರವ್ವಂತ ಇಲ್ಮು ಹಾಸಿಲ್ ಕೊನ್ನು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಹಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬಿ ಎಬೇಕಲು ನೊಬ್ಬೆತೆ ಅಹು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವಹಾರ ಉಮಫ್ಫಹುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಇತಂ ಮಿತನ ದತುರ್ ಫತುರ್ ಕುರವ್ವ ಎಬೇಕಲು ಇಹಾ ದತುರ್ ಫತುರ್ ತ ಫಸೇ ಜಮಾನೆ ನುಂಗಿ ಎನ್ನಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ಊದ್ ಇರಾಕ್ ದತುರ್ ಕುರವ್ವ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ತೋಯಿಫ ದತುರ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಹೆಂಗೊ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇಕಲು ದಿಮದಿಮಾಲೆ ದತುರ್ ಕುರವ್ವಾಗಿನ್ ಎತಂತ ತಿಬ್ಬವಾಗಿನ್ ಇಲ್ಮು ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ವೆತಿ ಹೊಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹಗೀಗತುಗ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಹಮೆಯ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವ್ವ ಮಫಹುಗ ಇಲ್ಮಿರಂ ಬಯ ಕುರವ್ವನಿ ಎಖಲೆಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ಸಹಾಬೀನ್ ತಕೆವ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವ್ವಿ ei matiwiri begamba sahabine eme ebekalunna deetere galunge hituga shakken ovejje kamuga waanam lobete hum islam dina deetere sawunge hituga shakkum yoti emima algon men muslimunge haysiyatun aqida ahlus sunna wal jamaat aqida ka sabit wedi be bayge haysiyatun lobete algon menge kibaga hurage maane kamennu sahabina deeterege evves warage shakken algon hituga otu එහෙම අල්ලාහ් වයි කරවා මෙවනි අල් හෂර් සූරතුක දිහවන ආයතුක වල්ලදීන ජාඋ මින් බඅදිහිම් යකූලූන රබ්බනා ඉග්ෆිර් ලනා වලි ඉඛ්වානිනා අල්ලදීන සබකූනා බිල් ඊමාන් වල්ලදීන ජාඋ මින් බඅදිහිම් ඒ යෆහුගා බය මීහුම් යකූලූන රබ්බනා ඉග්ෆිර් ලනා ඉමාමියුම් බුනානේ අල්ලාහ් හර්මංග විර රබ්බ හර්මන ෆාෆු සවාද වන්දේ වලි ඉඛ්වානිනා අල්ලදීන සබකූනා අදි හර්මන වර කුරින්ගා හර්මංග අඛුන්න වෙස් فافا السواد البانتي مياتك مترك مرادك انصاري يبيكلو يبيكلو غاريها مهاجر بداغ النبي ما يبيكلو قرب دواي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا algon menge hituga alamenge hituga ahar menge hituga imami hunnataka evves kala kilabu kame dura kame ibaila hol menge hituga nubavati algon menne enge lobeti khon algon menge gata misalaka රශකුම් බයකු අගොන් මෙන් තිමාග බයකම ගවෙන සල්මෙන් ගේග ගින දුවස්තකේ වන්දෙන් තිබෙජ්ජකම ගවානම අගොන් මෙන්න කොම්මිස් කාලේ දෙත්කම දිමාග කොම්මිස් කාලේ දෙත්කම දිමාග එබඩේ ෆාමිහුන් කම ගවිනම වෙස් එහෙනම් මේ එබේකලුන් අන්සාරිය බේකලුන් මුහාජිරුන් එබේකලුන් හගීගතුගා ගබූල් කුරෙව්වි එබ්බඩ එබ්බෆා බයග්ගේ ගොතුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරෙව්වි මුආඛාතුග දශු අදි එබේකලුන් එවරුන් ෆුද්දවාලෙව්වි කීරුන් එබේකලුන්ගේ වාහක තිබෙෆුන එගවඩා ගනවන එකේකි මකාම් තකුගා එබේකලුන් කන්දත්ත කුරෙව්විග මුහාජිරුන් අදේච්චරේග ඒ කුරෙව්වි දුවා තිමන් බේකලුන්ගේ හිතුගා මුහාජිරුන් අදේච්චරේග එව්විස් කහල දතිකමේ කිලම් කමෙන් නුබාවත් රබ්බනා ඉන්නක රවුෆුර් රහීම් අරමන් ගේ රබ්බ ඉබේ ඉලාහකි ඕගා තිරිවන්ත රහමෙවන්ත ඉලාහ එම් අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගා ඉබේ ඉලාහ රහමෙල්ලවා algon menge gaatan e wadagen nebiya algon menge ahu muhajirun islam deenattaka ebekalunge mudala ebekalunge ahlunna ebekalunge raddu kollafa ha mi hunna de tere galun hituga evvis kala kilab kame bura kame nubawante ei miyadu algon men bes hagegatuga sahabi na de terega muli huriha sahabi na de tere algon men ge dua akwanche ඒරුම් හගීගතුග අල්ගොන් මෙන්ගේ ඊමාන් කම් ෆුරිහම වෙගෙන් දානි එහෙම වි බලවෙති හො අල්ගොන් මෙන්ගේ හිතුගා එබේ කලුන්නා දේතරේගේ එම්බස් කහලා බුර කමෙන් නුබේබු අදි අල්ගොන් මෙන් එබේ කලුන්නා දේතරේගේ මීහුන් දක්කා නෆරත්තරි වාහකත කොන් එබේ කලුන්ගේ සීරතු සලාමෙක් කො දිනුමට ගනු එබේ කලුන්
ekamge difa go alme masake kurum korega masakate kuruma kiwe sei hagigatuga algon men ebe kanun ada kuran je hagguta go terege himene ekame lobete khum ballawa kit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala miwani sahabi nan ei sahabi naki ei tibeful ne gewada gandawan gina beful ne gewada gandawan sahabi ka wani kinek rasul sallallahu alaihi wasallam ke sahabi ke daraje ki ei lobete khum yedu mi emihum kiyawagin hasil mikura professorship of bure professor of kabuma bure mamati maqami mamati sharaf ei ms kuda hidu kolaka rasul sallallahu alaihi wasallam iman kama ekige kalege fana baddalu bumuge hew tawfiye emihe kallibuma ekiga lobete khum emihe kan sharaf libigin ediye emihe ka behe gotu huriha sahabi shamil wa gotan Allah wahi kurabba fawani radiyallahu anhum wa radu anhum miyavra bodu tazkiya miyavra bodu recommendation miyavra bodu maqamin hagigatuga insana kallibigin Allah ga rasula sallallahu alaihi wasallam imme mang insana e kalege faanuge sahabi kabumge sharaf libu el sharaf libeni kitabbe koda hidu kolaka kamga vina mabes iman kama ekiga ekalege fana baddalumuge he tawfiqe mi kan Allah devu e komme mi heka devva tawfiqe nu tibe fulon andi wada nawane uwaisul garni ge waha yaman ge bekale rasul sallallahu alaihi wasallam zaman godu biwes ehinnem mes ekalege fana bekale ka behegotun uwaisul garni abi hotun hadis qur'ani khairut tabi'ina uwaisul garni emme hew tabi bekale ki koba uwaisul garni e kiyebegen to ekalege fanu mammeya kiyamantere mammage haggu barabar ngada kuri kommeges iha mativeri bekale umar gufanu ari hugwes rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an fe kalege fana uwaisul garni dima wejje kam gawanama fafu songe dua kore ma dannawash e uwaisul garni dua kofi kam gawan wallahi dua ijab qur'an iha mativeri bekale ehennames Allah subhanahu wa ta'ala ilahu subhanahu wa ta'ala ge hikme fulu ilahu hedodi gannawa gotaka ilahu subhanahu wa ta'ala uwaisul garni rasul sallallahu alaihi wasallam baddalu muge tawfiq nu demba ihimmi ma'ul men mi ege ni lobbe tiyahu Allah difa hiyo tawfiq kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi kam em hisabun vejigen emi hekan elibeni duniya ge libeni emme bodu sharaf duniya ge libeni emme bodu sharaf ehinna maslubetahum ebe kalum ewarkum fuddawa lebikinu eddu hegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fini wadaga nawni kalege faanu sahabi ansari be kale farad dera fuluge fonnani hitam wir munik unnawata fini wadaga tima rasul sallallahu alaihi wasallam ki hagigatuga ekalege faanaki ei leadership geves emme barukada emme harudana usul tagengolvi faratake ekalege faana hagigata kalege faanuge sahabinge moonu fuli maccange na badalu sekalege faan dene wada gannawa emotional intelligence semike acce ekalege faanuge kibaga emme furi hem gotu kawre ehmima ekalege faange sahabi feni wada gatuma ekiga hadis korabani malaka ya fulan kinettoe meduti hunne ma derafulwa moonegga hitam veri moonegga sahabi vidalwani ki keto mi algon men hagigatuga derawan je kamaki algon men hitama kuran je kamaki mi bekalunna mi fati sahabina detere algon men hituga onnen je loibba qadara maqam algon men hitun gelwalam bayak masikki kurat algon men daringi kiban mi fati bekalunna detere algon men ekudenge hituga onnen je maqam gelwalam masikki kurave thamu mujtama takuga kommekas e sahabi vidalwani Allah ga rasula sallallahu alaihi wasallam Allah rasula adannawani sallallahu alaihi wasallam Allah ga rasula miyadu harab bodu kamkati ban kale gafana visna wada fi tiban kale gafana miyad duniyega timanne menne kale gafana ekiga baddalwe kale gafana salam galan ko kale gafana ittashmatin kabo hada mifata kantaktan e bakurebe ehnames madama ಸ್ವರ್ಗೇಗ
ಆಖಿರತುಗ ಸ್ವರ್ಗೇಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಉಳುವಾಯಿರುಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ವಾನಿ ಮಾ ಮತಿ ದರ್ಜೆಗೆ ನುಂಗಿ ತಿಮನ್ ಬೇಕಲುನ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಬದ್ದಲು ವಾನಿ ಅವನ್ ಮಿದನ್ನ ಆವಾಹಕಿ ಲುವ್ಯತಿ ಹೌ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೀಹಿಗಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಶರಫಕಿ ಕೊಬಾತ್ ಮೀಹಿಗ ಇನ್ಸಾನಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಶರಫಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಸುಹಬತಿ ಮೀಹಿಗಲ್ಲಿ එකම් වෙනිමි ගොස් පවනි එදෙන් තකුරාරු වාච්චෙන්නේ ඒ නිමි ෆගොස් පවනි ඒ අල්ලාහ් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබියක ඒ ශරෆ එවේ කරන ලිබුනි මවස් ලිබඩාගතිම ඉවර කුෆුද්දායින් නුලබ්බේ ආඛිරතු ගමාදම ඛියාමෙ දුවහු අල්ලාහ් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකීගා එම් මජ්ලිහි ගනුවතේ එතන ගතිබ වේනතෝ එකලේක ෆානා බද්දලු මානතෝ ඒ සුවාල කරෆනි خود එකලේක ෆානා විසේ ජවාබ් නුදෙව්වා මඩු කුරිවිකම ගාස් පවනි ඉබ්නුල් කසීර් රහිමහුල්ලාහ් විදාල පවනි තෆ්සීරුග මින් රිවාය ගෙන්නවා ෆෙබවේ එයෆෝග මිසා සූරතුග ආය බාවලෙ වුනි උලයික මා අල්ලදීන අන්නම අල්ලාහ් අලයිහිම් මිනන් නබිය්යීන වස්සිද්දීකීන වෂ්ෂුහදායි වස්සාලිහීන් වහසුන උලයික රෆීකා එබේකලුම් වානි මා අල්ලදීන අන්නම අල්ලාහ් අලයිහිම් අල්ලාහ් නියමෙද්දෙවි බිහුන්න එකීගේ නබියුන්නා සිද්දීකුන්නා ශහීදුන්නා සෝලිහුන්නා එකීගේ එහෙම ජවාබ් ලිබිගෙන්දී එබේකලුන් එහෙනම් ස්ලොබෙත් යහු මිෆද මච්වරි බේකලුන්නා දේතරේගා සහාබින්නා දේතරේගා අලුන් මෙන්ගේ හිතුගා එබේකලුන්ගේ මසක්කත්ත කා දේතරේගා එබේකලුන්ගේ අදුලි වෙරිකමා දේතරේගා ශක්කු උෆදුනීම ඊසාබුන් ඒ ගෝස් නොත එබේකලුන්නා දේතරේගා ශක්කු උෆද්දා බයක අලුන් මෙන්ගේ හිතුගා ජස්බාතුගේ නසරකුන් විස්නික නෙමෙස් එබාමි උන්න අලුන් මෙන්ගේ හිතුගා ලෝයිබ්බෙන් උෆෙදි එමිහන් ගුසූල්තක අලුන් මෙන්ගේ හිතුගා ලෝයිබ්බෙන් උෆෙදු මකී ඒ මස්සලේකම් أبيته بلوا الله سبحانه وتعالى الحشر سورة وهي كربهم يوا آية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إبانه نفه ميهم بنانه إم بما أروى من كيفس إبانه نفهوغا صحابي نفهوغا ميهم إم بما أروى من بنو مكبس وانجي هني كيد قرآنوغا الله من دسكت دفافني ميغو ربنا اغفر لنا هر من نفاف سواد باندي ولإخواننا الذين سبقونا أقول من كورين ديا هريها مسلمون فاف سوادم إيه تريم بس خاصة صحابي نبي كانوا نكى أقول من نن هداية لبومك سبب كم الله ورسول صلى الله عليه وسلم فوق الله للذي بايك إسلام دين أقول منا هم فورم الله ورسول صلى الله عليه وسلم فوق دين الله مدور كره في بايك إلهه رسول صلى الله عليه وسلم وتيري صحابي إهم بما إكملت كارون من إبيكلنا حق شكر حق قدر كرنجة إبيكلنا فافا فستهم غير دعاء أدي إبيكلنا أدي ترى كارون من هيتوكا إبش كهلا كلاب كم برا كم نبيه ومكي أي مهم كم إهم بيجي النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فبمن لبي تخون وارا سيدا سادا كل حديث قربا එවස් කහලා දෙමානේ නෙගේ කොටකෂින්නු හම සාදා ඉබාරතන් හදිස් කරබනි ලා තසුබ්බු අස්හාබි තිමන් කලේ ගෆානුගේ සහාබින තියබමින් එච්චෙහි නුකියාෂ මිහෙන් අරුන් මෙන් දිවෙහි බහුම් බුනීම ඒගෙ එවස් සහාබියක එකතරන් ඉස්තිස්නා වානතෝ නුවාන් සහාබින්ගේ මෙදුකස් කංකමුගේ ඛිලාෆ ෆිදි ෆෙබුර තිබහුණගේ වඩා ගනවාන මුහාවිත් ගෆාන අලි ගෆාන එදෙබකන දෙබෙදුක සිඟාදී කන්තත්ත එකන්තච්ච කාදේ තිරේ ගාලුන් මේ බකි කොලෙන් නගාගෙන බකි කොල කබ්බුරෙකින් සහාබින්ගේ මෙදුක හිඟාෆෝරි කන්තත්තක මි හුරි හා කංකම් එක්කිබා ගබව නබි හදීස් කරවනි කිගත සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලා තසුබ්බු අහදම් මින් අස්හාබ් බයි රිවායත් උගේ බස් අවාදේ තිමන් කලේ ගෆාන සහාබින්ගේ තෙරෙන් එවස් මීහක කියබා මීහොන් එච්චේ නුකියාෂ සබ්බු නුකුරාෂ සබ්බු කුරුමකී එයි එච්චේ කියෝ مي قادروني ما فد واهك تدك افد كنت لا تصبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي تمن كليك فانو نفسه افراتك اپلوge تشغاوا فرا غندوا تمن كليك فان حديث قربمه لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ಈಗ ತರ ಉಮ್ರಾ ಬಡಾಗನ್ ಬೇಫುಳುನ ಹಜ್ಜ ಬಡಾಗನ್ ಬೇಫುಳುನ ಬಡಾನವಾನ ಉಹುದು ಫರ್ಬದಾಗೆ ಬಡುಕ hadis korobani uhudu farubadaha gina ran tiaba mi tere mihak sahabin fiya wa hem mihik wa tiaba mi tere mihak
Allahu magga heda kuri kamuga wina mes ma balagha mudda ahadihim wala nasif iba mihunge mudde ay gotte minwaru ebe kalum heda kuri wecce kabes evare nuwan nuwati ege deba ko ebba evare nuwan ei Allahu hadratuga ebe kalum e kurevi mativeri hagigatuga jihadaki Allah hattaka islam dinattaka ebe kalum e ufullevi burayki islam dinuga difaga ebe kalum kurbe kandetka Allah subhanahu wa ta'ala ga ruhi wadi gatto ebe kan ek samali bada fa kama kafat ehma lobeti ahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith tam migota wara bawre buhul nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala qur'an ga wahi qurabah mi wani la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fath wa qatala tiba min ge tereng makka fatah kurabumge korin islam dinattaka qurban bi mihun islam dinattaka emihunge mudalum qurban bi mihun heda kuri mihunna islam dinattaka jihad kuri mihunna ege fahum kan kuri mihunna evare nuwan ehim weginge to mi denne tabuk hanguramaga kalege fan sirru kurabba fani evves mihaku ekad madina ge e khabar evves tara kannu gendiyuma ename sahabiyaka insan kushak kurabida ehim wima ehim bekalaka e khabar devve muni phone message phone woni me ekalege fan engi wadage emiha gennawni genne wima umar radiyallahu anhu hidalu wani da'ani an adriba unqa hadha almunafiq ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi munafiq ge bo khadale de mangale fan hudde de bash umar radiyallahu anhu ibn wadanawan umar radiyallahu anhu ki waran ifada farugada basta vidalu abe em vidalu wani allah rasul adannawani allah rasul atiwanne ena bo khadale fursat de bash ad rasul sallallahu alaihi wasallam ko mana ko rabba fawani ko ek khabar de vidalu wani ki ke to hadis ko rabbani hi badru ge ahuli veri yeke badru hanguramaga islam dinattaka matveri jihad badru hanguramaga logito islam dinattaka jihad kurbi bekaleke Allah wahi kurabba mani bekalun ifalu ma shiutum tiyaban beenum kamak prash Allah tiyabay mun wani papu sawade bape එහෙම ලොබේ තහු හගීගතු ගස් අල්වන් මෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබින් අල්වන් ගේ තරේක මිහාර ඉල්මි ගොතුන් කුරියරයකින් ගොස් PhD ගා එකෙක් ඉල්මුගේ දායරා දිරාසත කරව මෙතන කංකමුග උළුබා බයි බේෆුණුගේ ෆරාතුම් මෙසේ බාදේ එක දායරා තකු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහාබින්න උනි බදු බස්ත Ibn Abbas radhiyallahu anhu ge wahaka denne me insanike timanne kris insanike e insanu tedemme insanu algon men fada gunawantege bekalunge suri almen kale insanu ama ehne me tafata kawani kine tadu betekhu Allah ge hadratuge bekalunge maqama daraja matiri fabu Allah wahi Allah nabi hadis korba fani Umar radhiyallahu anhu hen denne bes kihirin hemani Allah subhanahu wa taala badruge ahuliveri gotuka bawwa bekaleke badura gram bayru befuleke ekalege fanike ekalege fana Allah subhanahu wa taala bani priya baave biswadibba ehme lobbete khawun mikama detreka warabboda samanwanje alun nan hagigatuga ebekalunna alun men sahabinge nan alun men aduwe hinduga emme kudu men alun men ebekalunna kodde wena kamaki radiyallahu anhu alun men qur'anuga ebekalunna Allah wani ekan devwaf kid qur'an debiyon ha hidaku sahabin ge wahaka anneruga bayetantanuga radiyallahu anhum waradu anhu Allah ebekalun deke ruhi wadigem fewani adi ebekalun wani Allah deke ruhi wadagem fe ehem meisabun lobete hu agun menna hagigatuga ebekalunna detere galun hituga evves kala burabahe bewumuge fursatenne Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fawe la yadkhulu an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara bay'atu ridwan gabahaka hawana
haru hijran hangwana haru rasul sallallahu alaihi wasallam umra badagen nevi iruga umra nukurevum den tibafne godan wane kamuga hingadi kanta usman gufan qatul kofiye kiafa eva wahaka tan khabar fitri gendia evagutuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayat hippevi saha eruge tibbe huriha sahabi bayat ridwan e bayata behegatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korabafani la yadkhulun nara naraka yanwannane ahadum bai'a tahta ash-shajara e gastu suga e allah wa rasul sallallahu alaihi wasallam bayat hippevi ebs befal bekalam kid qur'an ko sallallahu alaihi korabafani laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara e gastu gahu ge kariga khalege fana bayat hippevi bekalun nan allah subhanahu wa ta'ala wani ruhi wodigem fe em lebete ho rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge tereng ebekalun ge terega ammukon ikkam engigem wa fadan ebekalun ge terega diinu ge usul tak kaneligen engem wa fadan ebekalun engem da kamen ebekalun tereng emme ma ebekalun ki hataru khalifa ik e hataru khalifa inge ma ikkam be ebekalun ge terega Ali radhiyallahu anhu ekalege fan ge darikalun kafa darikalun suwal kurevim wes ekalege fan vidaluwani tikon suwalen hiye algon menge terega emme mai mi heki abubakar ge fane effa ge umar ge fane effa ge usman ge fane den ekalege fan ge wahak fule vidalendu ehna mes ahlus sunna wal jamaat ge aqida akilu beti hon sahabin ge tereng huriha menne ki wes adul veri bai ene me segetere maikam nisbek kura kam gawanama emme mai bekale ki abubakar gufan kan effa hoga umar gufan kan effa uthman gufan kan effa ali gufan ehme rebete hum algon menge mi agida derega shakku fadda masike kura evves bay kaluna fursat digenwa algon men visnam wani rebete hum ahli sunna wal jamaat ko mi agida ki kit qur'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge agida ka kid qur'an ga asfawa aqida ka kid nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga asfawa aqida ka ehem bima ebete hun aqida ga mati ga algon men marduha hamaya tibe veto algon men masake kurambi erun allah subhanahu wa taala algon men haqiqatu ga sabit kan debba algon men ki de duniya ge baajje werin kam galabwane awon dua ki allah subhanahu wa taala algon men riha go takum wes duniya ga baajje werin kama adi akhiratu ga baajje werin algon men levon وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.